bayang tuh. Si goblok kan lompat. Bukan haram jana saja. Pe, ke Malaysia. Rakatin sia aja nak tarik borongan. Wah, mana susu atau pan lagi ke Malaysia itu tuh. Wah, sekarang reses ya mah jadi susu mah tara dibikun. Oh iya, duit mah ya. Tah 100 sewang sih teh. 100 sewang. Oh, itu aja 100 tuh sarua. Wah, lumayan 100 kayak di penta mah. Belum beli masa ya. Ah, ayo, tapi ulah minta dibayar ku aing. Wah, nya udah ini goblok duit itu sih teh. Ya mah sok minta dibayar ka aing lah. Pasionan sama goblok. Oh, nama tuh. Sapingan. Ya, saya campur teh. Tapi kan terus dia teh nya. Nantosan. Oh, ya mangga ya duduk. Tapi badai ya. Belaan tuh. Ya, sok bios lah. Lapar itu ya. Sok atuh buru-buru teh. Kalau itu saya sabar, boleh dicarekan, saya atuh biasa ya mah. Gila sih tuh. Oh, kalau mah sabar, atuh lila ya mah, atuh biasa. Untuk boleh dicarekan. Oh, yun nuhun teh. Nuhun sami. Duh, mantap weh. Bih, mana disausan mah sih teh. Atuh. Ya tuh. Wah, lain eta dah, iyo saosna ge atuh. Siapa disieun mah diberi sama lagi semua. Enak tuh baksonya Bapak. Mantap teh. Oh, hatur nuhun. Enak ya teh, baksonya waduh, mantap ya. Kocek-kocek gula we, tapi udah panas teh. Oh, Langsung udah diamkeun mereka mah. Duh, tapi mantap Kurang suka. Tapi itu jenilnya yang kurang aja dah mana mah 3 gareongan mana dari jenil mah. Ya ulah tuh, ulah. Nerak itu, Ya dibungkus atuh teh nerak mah. Plastikan. nerakeun sih mah, bajeng dibungkus kan aja ka urangkeun. Si Api Edi kejajan bakso ada wae boga duit ada wae oh jajan ngajak kai Oh, berarti itu bener bakso. Untung teu kabesekan Bu Haji atuh. Ieu mah. lain hebat kalau gak duit kan Ah, boga borongan baje. lain merah kurang dipamayarkan Ulah baje lah. Aja dah lagi boga lah duitnya. Boga duit mah sok. kalau gak duit terus ada wae kamu orang nih geus ngajual sawah sih teh loba Wih. mereka pamayarkan Boga untung lah. Siap lah baja. Tunggu lah, ada orang boga lah. ya Kita baja ke mana tuh? elek sengaja we mau bakso Oh, besok atuh. ya teh Ya. besok teh dibungkus 2 Oh, mohon Bu Haji. ya 2 nggak ada tuh kebesekan kan ayo itu tega gareongan untuk Udah ibu mah jadi langsung nanti tuh. ada tonglawan ada isinya di botol Itu boleh kejualan ada. Buat, isukan ke sawah soalnya kebun sudah mau mantap baja baksonya tuh. Enggak boleh bagi mah. bayarin ke kuliah Oh, mohon ya. Ya. Nuhun sami. ayo lah Bayar lah. kali-kali sih tah mayar nu aing ulah aing wae tah mayar teh dasar lah Aduh, alhamdulillah, larak lah. Nanti ayo. Udah banyak ya. Besok tuh. Udah satu sebarahan. Iya 20, Bu Haji 20, jantan 40. Hah? Ya 40 lah Bu Haji kan harga sah. Mana yang meureun? Mana
nih meureun dah. Mah Tambor kemana meureun bayar kemana tadi bagi teh 20 tadi nu bagi. bayar kemana lah? Wah nya nuhun urang mah dibayar ku ulang anu bagi bayar kemana? Nah, Gus bayar kemana tuh nu baji? Wah hayang teuing. Si goblok anu lumpat. Kan haram jadah, cenah.